Mutumia wa muini Peter Miracle Bebe niwe Katrue ni ahithuritie kwa ihinda riri Peter Miracle Bebe ndari na kanitha aratungata naguo ni kuma ciumia nini thutha wa kuoneka kanitha-ini imwe akiamukira gutuika mutungatiri. Itana kumenyithia ndeto ici makiria nie no ngwihoe na gitio kinene uko gitufollow mwena wa TikTok no gikorwo ugisubscribe thini wa YouTube channel itu nio Mwangi wa Mohoro nigetha ngakoragwo ngikumenyithia maria maragikorwo makihandika guku nenda-ini cia ukinyaniria. Mutumia wa Peter Miracle Bebe niwe Katrue augite ni mageretie gwetha ithe wa kiroho kanitha makiria maithatu no gukare mafio kuona amwe mahuthagira undu ucio kwiguna o ene. Ongerire Miracle Bebe arihunjagia mitambo-ini yake ya kiruta TikTok ginya riria makona kanitha ya guthie Karo ndanatariria ni mariku mathire na mbere kanitha-ini icio kana kugweta muhunjio no mwe akiuga matirenda maundu maingi kwa ihinda riri. Akenya mwena wa comment section on makororo makiugo hena Triza Wainaina akauga huku kwa Mungu kazi ni mingi, amechoka haraka sana na Rose Geshaba gaiti ne mundu Ngai ni mundu witikagira kumurutira wira, Ngai ni mundu witikagira kumurutira wira utekorora andu utirari kanitha utari mathina, utire kanitha utari mathina maguo menyererai mutikana tukanie maroho ni kurugaga makanitha. Na mama Angel Hodari Kim akawe ni jenzi afungue yake tuje huko, kazi ya Mungu ni mengi, haleluya. Na Florence Kambi akawa ni masoke madhare mainage Mugithi tutakuwa tunasikiliza bado wakiwa huko na Peter tu. Na Deni Ndugu akawa nigetha mundu atuike murutani wa kiugo kia Ngai ni arafatara kwamba kurutwo ona aruto a Jesu mabirie kurutwo kiugo ona uria wa mamurire ndari mutwe mwega, ona uria wa mamurire uria agikorirwo akiamura mundu gwitwo Peter Miracle Bebe ni Apostle Paul nio mundu uyu aragikorwo akiuga ndari mutwe mwega. Hena Janice Bogwa ni uraikia muhwa wake wa muico akauga matinyitane na cukura ya Nairobi tondu urimo wao wi sawa. Guku kwa Mwangi wa Mohoro ni na ngwihoe na gitio kinene uko subscribe thini wa YouTube channel ino itu.